watu wane wako haka na wa mukanesa ethwani ndi watonyelela mitambo ya Mutongo TV kilungu cha mukaniki ende yetu ambie mwendoni wa saa 12:30 na twamina mauvone na kwa thakana nitukuka na ndiuka na murembo ongevani kandoze ethia ne twakunikila mauvola mendini wa mathangu ithangu ya dilineshe ne thangu ya standard na umundi twi wa kele matukuni 19 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ni twerasas kitukuanza mwana mwako ne makwa ni ithangu ya the standard na ende kango thokesi Morembo ula tuwe na woki wakondi cha umundi. Good morning. How are you? Fine. Maandamano maeli kama tenyo akeli. Pasongetwe. Pasongetwe. Niwe si maandamano asu iyo mena ukuno monene. Maundu ni maingi. Ando matembe iyo tembea kwa ingali. Na mota imwezi mota si kuenda imono ikuenda baduiza hivya. Kwena andu monga metakule elu ni meta ziyambesa. Temana ile nikanobe imagine na yidi mabiasala loto ni makonikie na hizo inaona munene be na goods kana mbole lizi kweja mbesa kwa kuandamana na yidi ni na ukethia ni tawasal shabeti wambua ni ndio kunengelelie maobo ala meithangu ni ya The Daily Nation aya beti ni ona muzese no ages headlines ya umundi no maandamano total shutdown isu no headline ya The Standard na ba manene yolo maandamano ondo Kenya yungamia kwi muthanyani wa iyo sector kivathakanyo cia kuneka sector ya kisomo sector ya UCSA sector ya ukui kana transport sector ya ukwati economy na biashara isu ni sindula sithwe sikitika na ende cha kumacha nekana andu ana ni malivoti yokwithe wa matiwe ni thayo muthanyani wa iyo kumana na maandamano asu livoti yesu ithangu ya kana ya katano ya thanthatu ya monze ya nyanya ya kenda ya 10 The Standard all the same ithangu ni ya The Daily Nation maubo ala manengetu ito ni maubo makona ni ito na maandamano ala makose yu muthanyani wa iyo no kunola ukie hakumana na maandamano asu total paralysis na bala o mandu kibabuka nyondondo tondo rastas wa mina kweta mami no kunika maskulu mabiasala na kabindani okau bena andu no matona kwithia maisi mathayo tondo kweta na indi bena guns kana bolisio siemwanyosu ni kana kwotsa sindu cia mwene ndi kana kutula mabiasala ma mwene ndi na indi uli mundu ni muthenya wa keli wa maandamano asu ala meweta kwithwa maende muthenya no mundi mabiasala ma maende kwithwa mavingi to muthenya no mundi maskulu to bena cia nita na skulu wa kwa hivyo indi mabwasu ni katika page 2 3 4 5 6 8 and 10 ilangoni ya The Daily Nation beti tutana mbolika maondoni maandamano ithanguni ya The Standard bena mavwangi kipathukanya ba ithanguni ya katatu mavo mako machapia Recho Wandeto ni wate kilomo ni wese Recho Wandeto ala muno metha mitandao ni Recho Wandeto ni ula mundu mukani mimi wambate cha kumukumia na kumutaya ngai gospel artist na ndi anasolete tattoo kithoine kwake ya President William Ruto na 2 term na atembea muno mitandao ni kana visa wake wanya kama muno mitandao ni na ndi kuma 15 mwi utwi wa katano thiwa aivithukiwa na kumbwa petroli na akwatwa mwakietha aivya na ndi anakomete hospitalini wa Kenyatta na ndi mavomo machenekana nwithi ati wane thayo kumana na maumisoro na akwatie mama kinondo anabite kilungu cha miongo monza yulo ayana 70% kopia kwa asuni mavomo machane thangoni akatatu ya The Standard na ndi beti neze mavozo meonde na Daily Nation na niki ndicho amacha kuona siasa sito sielekele muthe that route ziyesu nondo yitwelekele 2027 usakwani munene na nikwatie kila mundu etha ono that's wa ku kisiasa elanya ni kwata mba muteti fulani na kukwate onge lakini ndizini akenya ndio no that munoi kana nicho nondo na serikali mwana mundu kwa society na serikali kwa ile ni mwa mubituke mavozo methangoni ya 12 ya ithangu ya The Daily Nation na indi yu ikolila iboni ati pesa kila mundu ana freedom of speech but now we need to deal with the cyberbullying that is going on this is part of it sure ona atongo yana mimi na kumioneni ulwa kiko kiu inawezekana now this is cyberbullying ndo kuma post yulu atatu isu yake hapo ndio matusi kwanza ilianza ya umangiwa na yu imaanisha kana yu publicity leo na wiki na kukwata itina kutatu udhiwa President Dr. William Ruto ona kuona nyamunga mwake anu methi tumaimu monitor
are we safe in this country? That is the question. Alimu bya bose ne bawulikela utongwe ni minister mundu Kipchumba Murkomen ngoma ileta kuikelesya akenya usese nondo ibasongo batele mie 15 14 tuliosa kwa nini munene ne kwatia usese sector usese Kenya ileta kuidwa yemeza munona kuikelesya akenya usese Minister Muvia ni usese wandini na ke ni Kipchumba Murkomen ni umakati wahala maneni kana mumani kiko kiwa yasya I am profoundly saddened to learn the demise of Miss Rachel Wandeto, which happened yesterday, of course, at the Kenyatta Hospital following heinous attack by a vile and intolerant group of people. We shall bring the perpetrators of this useless, senseless act to book, and Rachel will get justice. Just want to hope so. Karetele. Aya, tusonga mbetu. Nitulike maandamano. Evaluate kana Ruto under fire over silence as transport crisis paralyzes nation. And the President William Ruto onde Kenya kuya Baku ndi Azerbaijan na indi bahaya tulomote nondo wa kulea kunene ya maandamano. Ala kana kulea kunene ya not maandamano. Thoa wamba uta ondo wamba tutekuma wambata President Ruto ndaya sa kunene ya wambati matumi 14 oyo tuwe wa katano na yu President ndesa unena munini wake Professor Kindiki noneni yakwiyo kwezela statement na yu Kindiki ni waize kana serikali niende na kwiki ya mitatalele ya tena ni yekito already yu kwa na Kindiki beti ya asia kana kwa serikali ndiki tela to subsidy ya 12 billion pamwe na kuola eletwa VAT kana koti wa mauta kuma kilungu cha 16 yolwa yana ngine kilungu cha nyanya yolwa yana mauta mera mana ambati nginya silingi maana atatu kugana na serikali measemo ni meka sete yani in short ni makoneta maundo nesa nondo mease kinde ni kindu ni kuma na laka woto yoku ya ningwata ni yande ya Israel na US maibito ya Iran mease serikali ya Asia mo ni sawa kana ni mole ni mekitondo pilot kuikira na dhawa mota we namba ni kulewesa ile ni niki dhawa mota nde motoi ya Uganda nde motoi ya Tanzania asini mmo kujala mende kunengano ndo akoidha ile mtoto ile mbetani ya East Africa right kwa nini Kenya ndio inakuwa affected zaidi niki ni vitu kunikita mno ngoso ya beti ninaye na mtaalamu wa mambo mao kwati etwa Dr. Mumo Muinde ni economist na nakulie sumu wa chuma teke kuombea siasa na kule niki na atueleze neza na tuelewa ana atuwe chambe ni koti ni wabe ulawe bante hake koti una weta wa VAT President Ruto aweta we nyanya ambate nyanya wabike 13 na yu nonoki aumya ila nyanya wongelile yasi okabala yai indi kwa koti ungeta wa maintenance levy serikali ya President Ruto yongelile na silingi mwanza kwa lita wae 18 ya silingi 18 kwa lita maintenance levy hiyo ongela silingi ngi mwanza yu dena wa mauta Kenya kwa ambata tia ineke no global ni intana ni koti baadhi yake ile za taalamu mao kwati na watakana yu serikali ikaweza koti yu ayumbe nesema recess kwenda kwa ayumbe masoka bambunge makatetea mwenende mabendwe mia matange chao koti ile kwenda Kenya wese jamena kwa mfumo wetu mawatu asu makonietie President Dr. William Ruto kuenzi ya Azerbaijan meidhanguni ya 10 na wala unaendi wa 3 pia mkia wa chuma na private jet na hindi baadhi na mwakulima hati ama alikuwa anaogopa what was coming ndio maana vangi wa kwambilia ndio no President Dr. William Ruto anavoke tumpini wa umbano wa the World Urban Forum 13th session na wala yu odhoke tueni kana kuneni amwe katoa muundo alama konani tie na affordable housing van ya Kenya na sustainable urban development na ndi otu dhangoni sio 10 kana mwanini wa President Professor Kithure Kindiki mimi na kuasikia kana President Dr. William Ruto no kuithia yekia umbano ametuki kana wa mituki mono ngana kone na nisi apata wa kuthesia mauta na sekana yeye mwenyewe atakuwa hapa will personally lead this meeting to ensure we come up with a solution to the high price of fuel. Waweza kana mmoja ya mauta kana nne kwa mawe kala ndi na amwe katoa minister na
ula mwani wa Mauta na Mwaki Opiyo Wandayi wa Kinandu Mbadi, John Mbadi na Davis Chirichir wa transport kanokwi ondumwe na Osesei na nke ni Kipchumba Murkomen na indi tikwate bamino kwethia na umba nozuo nimekubikia na kukwata solution na indi jambo kudie. Kwa nini tupandishe mafuta then now we start now looking for means to reduce? Yembetie yakuli ezwe silegana ndo na kuosongea lakini bicha kuangalia buko akindiki kama president otepo no witha akwate niwe ko kindiki enda kota vya Kenya kana ndena ovasyo kana ndena otomi wa mkutwaisia mkutano wazo kweta you president au Mobako aisi ni wao kutongwesia hiyo katongwesia aisi ni president wete to mkutano lakini wao kazi weki ndiki ni wao kwenda hitongweza you will be on the front line as a government we are seized of the matter and will take measures to reduce suffering among Kenyans nikitumia kuliati nikitoa kwamba Mauta nikanata amina kwamba ite mandensia now let's have a sit down. We've had people complain na already nibe vitu na complaints sia Mauta mambata na yungu ya maandamano kuka kwikika yutu yaze now let's sit down you beti otwinene leba ulu kwiyo kwithio na ombano wa kuteta kuthenekea ki wiyo CS Opiyo Wandayi wa Mauta CS Davis Chirichir wa maunduma ukui na malelo wile na ombano na atongo ima ngwata nisi amatatu na ombano zino opinia ngoka itina ombano IPRA wiyo IPRA ni muvyo kulunga mathawa ma Mauta itina ombano osu Wandayi ni wainsikana ni miotata malesi Mauta dhawa wa Mauta wa diesel kidogo na mayamba cha mathawa ma Mauta mata ikenda at least mwaketa tatamale engeana na yu IPRA wiyo around saitano na nusu wapando bau matangaza kana Mauta mudhamba wa diesel ni mathe yana silingi 10 katono noti thandatu na Mauta mata mamba na silingi 300 na nyanya katono na 0 so twika kuongelela jao ipaina kibatu kwa nyundu iteko kwa bado no kuambata na Mauta ndio ambata na ndio ingi batu na Mauta mata lokolo lakini wingi ndikolo kana undu tunaambatije tunaambatije Mauta ma diesel na 46 you will miss lingi 10 for example rastas there is still 36 which is still very high inondo atongo yama matatu ni malile maize ili yote kwenda without due respect CS no so beti maundu maidu na tizonga ndene kana maundu ma economy ukwati wa Kenya no kunekie muno ende watakana kana billions of shillings nisithiwe sia kwa muthenya wayo nondu biashara mbinge si mbinge ote na sector ya matatu kana sector ya ukui biashara lengi na sio mbinge kuweza hivi hapa ina mbesa simalika kwa muthenya wa iyo ethangu ya katano ya the standard bena mauvo asu meokonyekeu na indi ndanambo beti tonambo kwa kunikana ethangu ni alatha tu bena mauvo meokonya iku ile serious ya kusiwa kwa muthenya wa iyo kulivotiwe ikunya uyone minister mubyani wa Osesei Kipchumba Murkomen aisikana ndo na mati weni thayo kumana na kiu kumana na maandamano ma muthenya wa iyo mondo umwe ati weni thayo county ni ya Kiambu ando elimati weni thayo county ni ya Kakamega na ungi umwe akinyone ngali ya polisi and then wa maandamano o ana atiwa ni thayo ko ni maandamano mema wanange kona wasyo ngali sia bigwa basindu mbingi sia nangwa na indi tovu thangu ni athanza tukisomo nikikunikie bana amanyiwa anini merio maibika skulu angi maskulu maina amanyiwa ona umwe atoni kikwende muthenya wa umundi ni kuonania undu maandamano aya maende no kona sector kibadokana ndi mawasu ni moni na mwithangu ni ya thantatia the Daily Nation yulu wa undu kisomo kitamba ikitibante ya Kenya kwa muthenya wayo na muthenya wa umundi kwiyo kana kwi wa chumuyo amwe masi mamini okwata messages kuma maskulu matabitwi kana maiketi kile siana sio skulu kwa muthenya wayo ni kana kusie kana kuikithi kana beno sese yoko yana kwa siana isu kabindani kaka maandamano na kiu kiende muthenya wa umundi na kwa wako ni umwe kati wala yitu yati wacha watoto wakae nyumbani for today until now we can assess the situation. Kwa school ni ki communication lakini usiibe na school imuite kwa hata communication isu especially yasi kwa mashinani yupe na school ite ile ana ile WhatsApp groups na ikana kuko keleka mbo school na kaisi yoka because they don't know na kemo si wala musiyo kwa na yeye wese kwa mashinani no kuithe kutena maandamano yukana kayuki la kaendete na kaisi yoka
Unajua kelele bo mauvo mao machapi tena na masi more complain. Kuna mwingine anasema I had already prepared my children for school, wakaenda asubuhi na wakarudi. We na nime sisi ana none si nyama yo ndo hiyo ndeni wa vilingo ama ovo mwandikitoa mavo Daniel Mongala mama sako noni nena nakana kamwe kind attachment ko kaumie okituyonesa kabi kama sawo nakopika paingali yosioka ikana ukeliba keliba kwanda bi aya good o tebo mawodi makonanitie na maandamano nikana yuna mo mbole limwe nitumiye mwanyosu kubithukia biasala cia mwene ndi kana kutwa isi ko cia mbole uboleli kabindani kama maandamano asu ndo imebulanite na amwe katwala me utwa isi ya maandamano na kilengezi ni kibebeana pia muvitu kano katwa maobisa mabolisi na gunzi su na kau omela aya ibeti nenatumine visa baba andamani maitha okia kiwanzani kimoja basi maitha okamubela you for example you to ediba ya Machakos bus park tuimo babo yani to ediba ya Machakos bus park nando goingali do yo okia mubela po anyway nondo maondo maili musini wa lobby itinawa bado bingi ko batangwa malelo ni na iwanzani sia ukui enende ingi mailasimeka kutembea na mau na indi yu livoti ya muthia rangu yake enda ya maondo ni mama andamano ni ulo wa ukamba undo kwithigwo kwili ba ni maandikite livoti kukonia kaunti ya Kitui Makueni na Masako maandamano meli mema pimu no Kitui ni goko taandamana wa muno na ndio ni ye mother of all demos Kitui ba Kalundu banda ba babitika biso ba ne no Kalundu na ndi ba musino wa Masako kwili toyoka buyane tukio uwe nondo nongila tupike buyane maondo maili ondo mekonda biazala baye biazala si mbingwe andi kilango tabasi acha ando kwetia mbesa nikianda mu kwete necho niye bande obande wa batu buyane obayan lelo ne wa kangundo bazango kangundo Makueni onakokwini enende bande na watata maenda serikali ithesi madoa mauta livoti yesu yethango ne yakenda ya the standard na ende livoti ya mudia ulwa maandamano yethango ya 10 visa ndo maondo methewe mailie muthenyani wa iyo ni nami nange wase maandamano tena visa mbingi lesi yethango ni ya kanana ya katano pure pictures ando amwe yu onala me kwithia mate kwenda kwikonia na maandamano wa kwatikana lelu ni wina ngali ambasiwa where are you going wekundu na indi bena mabisa maingi video na makondo lo angi meza kana mobisa mabolisi angi masendete mobisa mabolisi angi banda bano ko kubina malelo angi ala matani ya manda bano agenya bibara na drama tu muno ndio ile kwa banda bano kwa na drama bingi anyway cartoon utana wa cartoon nini kwa mabama siasa Kidero tells Badi to respect Raila Odinga family. Kidero ni kanani Evans Kidero ola wa governor wa county lobby na yujo ni Badi ni CS wa treasury na aende na kubitoka na musi wa mututia Raila Odinga mwetu wa Raila wini na mwetu inyo wa Raila Ruthi Odinga na yu Kidero mwenda Badi anenge musi usu ndaya na ende Ruto adama vama president Ruto kwa ya baku wa Azerbaijan umba noni usu ya 13 wa World Urban Forum ni uendekisha wese ya ile mbata ya Africa ni anengwa mwana umwe ndini wa UN Security Council nzamanene ya United Nations ya maundu ma OCSA nzamesu inena nisi ya maundu maingi ambome wako ni Africa indi bayithi ya wana representative kana mundu umwe wa kuma ya ile mbata ya Africa ndini wa mesa isuku president esengai kulia niki maundu maingi pakubi kilingoja miongo dhanga tuyo luwa yana manena ni waande ni wa nzama isu ya maundu ma OCSA makoneti Africa na bayithi ya wana representative kana mundu ona umwe wa kurepresent ile mbata ya Africa ku President Ruto kwa baku Azerbaijan omba noni usu na Ruto yachekana twibika 2050 kilungu cha miongoli na 5 ilwa yana cha world population cha enende ile ende yombe
magetha mumete Africa 25% na ndambo soma katuni kana maandamano ala matoyo muthenyani wayo meweta kana it is more than just fuel issues kwati wande ya Kenya we bavuku ngalama ya mikale yulu na kitumi nikiwa naondoa alama kwa asema ando matesi kana mauta mamina kwa mbata mele ya affect maundu lakini mama ya siati alama kwa andamana kana hivi wanatuwe kwa andamana nondo ama uta. The cost of living is very high and we want to see if there is something that can be done. Nekano kwa tuambe wa Kenya ubikiana kwa ilana ngalama ya mekalile either ya katuni ni kona nitie petrol station imwe ya kanita makimonene monopishu wa yellow na yu bau kalaba ile ama yone nya kusoma kwa the price na lita ilo kwa ikiwa paka andikwa local taxes na mundu mwekati wala mekuikia mwoneka mena sura osi atongoi makasi akazi straight from Hormuz ibu pune wala mauta mezelani kuba bingetwe kumeaze ibu nicho kitumi mauta na teopika Strait of Hormuz ne kwa mauta mezelani kenda moke ku Kenya na kula kuonge kundu kuinge kula mauta na teopika aya tumine tiwa yuto minai pe mundu bawo to say na ke na wo muno kwisila Facebook eto Jackson Kemiwe ya savana okukwania siana ngwa the fuel remains the same as let's linge komi there iwe paikendo whether is silingi komi kwa diesel na yambatia silingi 300 na nyanya kwa mota mata oneze mota mata ama tumeka muno hiyo twisile ke petrol station one of the petrol stations ba Masako town na naona andu aingi maitho wa mota mata wa mota mata maitho azina mabata iwe na mwana wote kama mayudi maandamano Erastus mimi sema za mitu ni madhala kazanda madhala kama neka Mutongo FM Kenya new frequency yes mama zako Ilovi Kiambu Murang'a Kajiado and it is very clear mpaka Murang'a wakati mwandongo zize no atatithie akakwati radio yake kusila 107.5 wewe mama zako ninge sigiulukite Kajiado Kiambu na Murang'a na liba kanita inisizo and it is very clear na wewe vikise ngale ne ugevikise ukamotani simoni yaku ufa yaku you'll enjoy tizitu ya Mutongo nondo tu ya tongo kendo geima nila asali shabeti na uambua atinda nesa akani to rasa sikiro kwanza mo nungu ndisi okele mwendoni wa saa ile inginya saa itatu na mweni kuma kimanisho ni cha Lumina International Schools baamo sino wa Masako na nisema ndo myo kwenye kisomo kwa OU ambao tu anaweza tu try mo kwa mwenginya kwa ya radio ni Mutongo FM uko atiani na timu ya Salocha elani Jeremiah Mutua kana kizito ithia Mombe Victor na indi moitu uyu twaweto wa Grace Mune moitu moko inde amoka atene ogete kilungu ne cha Salocha Mutongo FM kwa OU othio mo mokubina twiko twaku imwe kwa imwe Mutongo FM.